Kamion sa otetim putnicima Udovičić šlepuje do Bijelih brda. Pošto uspevaju da osposobe kamion, otmičari puštaju Udovičića da nastavi put ka Užicu. Prema pričama meštana, to se dogodilo pored motela na Bijelim brdima. Behudin Hodžić nalazi se na odsluženju vojnog roka, gde saznaje za nestanak oca. Iz drugog dnevnika sam vidio informaciju da je se dogodila otmica. Tu večer nisam mogao nikakvu drugu informaciju dobiti, tek sutradan sam otišao do pošte, dobio sam jednog kolegu, on mi je objasnio imena, ispričao mi je šta se dogodilo, ostao sam zapanjen, bez glasa, bez teksta. U subotu Borba objavljuje informaciju, zapravo dopisnik iz Užica prema navodima iz Užičkog korpusa, neproverenim da su ljudi iz Sjeverina isti dan pobijeni. Ja sam imao tu informaciju u petak popodne, međutim imao sam i drugu informaciju, da se ti ljudi koji su oteti spremaju za razmenu. U prepodnevnim časovima ispred zgrade policije u Višegradu primećen je kamion u kojem se nalazila grupa ljudi u civilnim odelima. Pored kamiona viđeni su Milan Lukić, Oliver Krsmanović i borac iz Goražda, poznat po nadimku Kokošar. Svi oni bili su pripadnici paravojne formacije Osvetnici. Dva dana nakon otmice u Priboj su stigli savezni ministar za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Momčilo Grubač i članovi državne komisije koju je formirao predsjednik SRJ Dobrica Ćosić. Istog dana u Priboj je došao i Ratko Mladić, tada ministar odbrane Republike Srpske. U zgradi Pribojske opštine sastaju se sa predstavnicima lokalnih vlasti. Mladić tvrdi da je za otmicu saznao iz novina, da o tome ne zna ništa, da je došao da vidi i da kaže da Vojska Republike Srpske s tim nema ništa i da će on učiniti sve da se ti ljudi pronađu. Sastanku je prisustvovao i Zoran Ćirković, tada republički poslanik Srpskog pokreta obnove iz Priboja. Ili misle da je 17 glava malo? Jer treba još neko da strada? Jer treba sve da pobijemo? Jer treba sve muslimane da očistimo? Da bi se Srbi raširili. Nema meni Srbinu mesta ako ih budemo ubijali. Ja neću da učestvujem u tom kravom piru. I zbog čega, šta vi predstavljate, gospodine Grubač? Mi smo stari drugari. Kakva je vaša vlast? Pa vi nemate nikakva ovlašćenja. I mi ćemo biti uporni, bez obzira ko su vinovnici ovoga čina i ovoga nedela. Jeste li uputili oštar demaš vladi gospodina Karadžića? Jeste li tražili ekstradiciju tih vinovnika? Zato smo došli da vidimo o čemu se radi. Kamion se u pratnji putničkog vozila kreće ka Višegradskoj banji. Zaustavlja se na oko 7 km od Višegrada, gde vojnici otete putnike uvode u hotel Bilina Vlas. Ovaj hotel pre rata je bio odmaralište. Pored njega je banja. U ovim objektima, tokom rata u Bosni, zarobljeni vojnici i civili su mučeni i seksualno zlostavljani. Predstavnici Savezne vlade, komande Vojske Republike Srpske i opštine Priboj odlaze u Sjeverin, gde su se okupile porodice otetih i njihove komšije. To je bilo u jednoj livadi, Šljivanku, kad izbiše kola. Jedan kombi se pomolio, crna zastava, mrtvačka glava. I normalno je kape, kokarde. Grupa od 8 ljudi, među kojima je bio Milan Lukić. To je ista grupa ljudi koja je kidnapovala te ljude. To je prema svim informacijama pouzdano tačno. Izašli se iz auta i došlo njih trojica i dali četvorca gore u masu. Rajeđe smo mi bili. Ovako samo s ponovnom narodu ovako pogledali. Gledao je ovako gore sa puškom mitraljeza, imao je jedno 4 redenika do zemlje, s obzirom da je visok, on jedno oko 2 metra. I mi smo se gore uplašili.
strah mi je bio veliki. Eto. Lokalno stanovništvo mi je objasnilo i ispričalo da se to gotovo svakodnevno dešava. Nekih dana i po više puta, a ponekad i uz rafale preko kuća. I oni polazu i ja na predsjednikova kola opet na haubu. Nećeš ići giniti noćas ovdje. Kad mi ginemo, ginite i vi. Oni će se sad izru da ga vrati da nas pobiju. I on tuđe i novala 5 metara me vozi onako lagano, znaš. Onda je stao, veli, hajde poslaću vam autobuse. Dogovori i obećanja predstavnika vlasti meštanima Sjeverina nisu pomogli. Ratko Mladić se vraća u Republiku Srpsku, gde ubrzo biva unapređen u komandanta Vojske Republike Srpske. Po povratku Državne komisije u Beograd održana je serija sednica Savezne vlade posvećenih otmici 16 građana Jugoslavije iz Sjeverina. Rezultata nije bilo. Sve ovo vreme predsjednik Srbije Slobodan Milošević odbija da primi rodbinu nestalih, a predsjednik Jugoslavije Dobrica Ćosić svoje napore okončava formiranjem komisije. Ni jedan ni drugi nikada se nisu obratili meštanima Sjeverina, koji su i dalje živeli u strahu. Veče je zapaljeno dolje u Starom Rudom, ne znam kako se zvale te kuće čije su bile, limom je sve dim gore otišao do tunela i niko nije spavao tu noć. Mi bili smo u našoj kući, se viče hajmo bježate, neko kaže hajmo, neko nećemo, neko tako. Srbi govore da ostanu, da će ih oni štititi, da će oni, ne znam, da oni u svemu tome nisu učestvovali. Čak je bilo i Srba koji su plakali s njima tu. Međutim, ta priča o iseljavanju traje subotu, nedelju, već oni u nedelju, ponedeljak manje grupice kreću prema Priboju. Pošto nisu smeli da se kreću putem Sjeverin-Priboj, meštani uz Begu idu dužim, ali sigurnijim pravcem koji vodi preko teritorije Srbije. Moju majku koja je stara žena svojih 65-6 godina, imala je sreće da je sredo šušanj uzeo gore jedan komšija Srbin. Potrpao je ono starije žena na kola volovska i dotero do predsastavke. Ja sam moju čerku ispred mojih vrata uzeo, ispred moje kuće, naruči, ovako 40 dana nije imala. Do Priboja, čitan smo putali do Priboja, ja sam je prenio, što kaže što kad cigank uzme šalčer, sveže pa jednako stavi. Posle 8 sati hoda i 20 km stižu u Priboj. Vest o otmici 16 građana Jugoslavije novinari državne televizije saopštavaju tek 26. oktobra, 4 dana posle otmice. Iz Priboja javlja se naš dopisnik. Ni posle jednodnevnog boravka Državne komisije u Pribojskom kraju, koju je formirao predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić, a povodom slučaja kidnapovanja 18 lica muslimanske nacionalnosti iz Sjeverina, Savezna Republika Jugoslavija, a što se dogodilo u mjestu Mioče koje pripada Bosni, ništa se još ne zna o sudbini tih ljudi. Tim povodom, sinoć kasno, Državna komisija, zajedno sa Saveznim ministrom za ljudska prava, Momčilom Grubač, boravila je u Sjeverinu, gdje je razgovarala sa meštanima. Republički MUP u Sjeverinu zaustavlja automobil u kojem su se nalazili Milan Lukić i Dragutin Dragićević. Pri legitimisanju Lukić je upotrebio falsifikovanu ličnu kartu i vozačku dozvolu koju je izdao Višegradski SUP. Policija pretresa vozilo i nalazi veće količine oružja i municije. Lukić i Dragićević sprovedeni su u Užički zatvor. Određen im je pritvor od mjesec dana za krivično delo posjedovanja oružja bez dozvole i falsifikovanja isprava. Za ova dela zakon predviđa kaznu od 10 i više godina zatvora. 1. novembra u Užicu i Priboju boravio je Radmilo Bogdanović, predsjednik Odbora za odbranu i bezbednost u Veću građana Skupštine Jugoslavije i siva eminencija u srpskoj policiji. 4. novembra, odlukom sudskog veća kojim je predsjedavao Petar Vladisavljević, Lukić je zajedno sa Dragićevićem pušten iz pritvora, uz čudno objašnjenje da je državljanin druge države, da nije koristio falsifikovanu ličnu kartu i da se nalazio na izvršenju konkretno postavljenog zadatka.
I dok Lukićevi zaštitnici iz državnog vrha puštaju zločince na slobodu, porodica otetog Alije Mandala dobija rešenje o otkazu, jer se, kako piše u rešenju, on nije pojavio na poslu 5 dana. Pošto je moj čali bio u radnom odnosu u FAP-u, on je u decembru, navodno, zbog toga što se nije javio 5 dana, dobio otkaz iz fabrike, tako da smo mi ostali bez plate, bez ičega. Nije mi poznat taj slučaj, ne znam da li je FAP-u bio poznat baš taj slučaj. Verovatno niko ne bi potegao za takve rješenje da je se znalo da je to lice. A verujte, ne mogu da odgovorim na pitanje jer ne znam da je taj čovjek otet, ne sjećam se više tih imena i ne znam za taj slučaj da dobije rješenje o prestanku radnog odnosa za čovjeka koji je otet.